Vice Chancellor Nehu Professor P.S. Shukla ula pinjalan biang ya kashuti baula shim hadu ka khatlai tarik unok pra namar kajing ki samla puli bat badang sateng kajing toket halor kajing keno penyat kam bakla bat jing pulom kajing trekam hapok skul ba. Professor Shukla ula penbena banwan shimti biang hne step a tarik no pra ya kashuki Vice Chancellor Nehu hadin bakut no kashuti baula shim kabakut haga arp khnai tarik unaiwi. Uniu Vice Chancellor ura pandu ia ke board pahara ke bakhlanya anak sorkar pedeng bau nid chimti biang ia kashuki VC Hanihu. Kisamla puli badang dan hapedeng gajing ki Hanihu ke belayalam daga Nehu su bat ke KSU Nehu unit. Kayang pahara hak kerdop jong skul ba hanya ke step nadu ke board prash teng beje da gajing temu ban pakhang lenti yau Professor PS Shukla bon wan rung she campus. Nolor kini kisamla puli haringkat kino hikai kelaya lumpat baru habar jong ke administrative block ban up ya ke khubor halor kejingwan u Professor Shukla.